isikhathi sokuvulizwe but uyakhotha ngoba siyavuka lento angithi ukhumbuza lo ngoba lo phela ufuna njalo ngaso sonke isikhathi that's why izinkulunkulu isinenzo iguqule ibe yintsha amen bathanda so bayasho ukuthi hayi mina mangiqongozi nje la uzuthi maybe lento ngishoyo you know bafuna ukubuyisa lento wena ungasavumi ngoba uyazi ukuthi kumele uzazi that's why elezwe engithanda ukuquota manje ama declaration kanjalo nani manizisho ufile maqondana sona amen bathande ufanele usho nkosomusa manje kusise ngoba into esiphiwe lokuthi singabantu lukhulu yazi uJohn ngendlela babaza ukuthi lwazi lwalikhulu amen bathande uthi verse 2 bathandekayo sesingabantwana baNkulunkulu kodwa akukabonakali ukuthi iyozala ngomuntu yabona ukuthi sometimes yacabanga ukuthi ingabe kuyoba njani kwesikhathi makumnandi kanje izinto bathi kuyoba njani ukuthi mhlanga impela sesiguquliwe nesimo sethu sifana naye amen bathandekayo ithi kanti ke siyazi ukuthi mhla uKristu eseqhamuka siyofana naye ngoba siyombona njengoba enjalo amen bathandekayo so besifana naye ene angeke simcinge amen bathandekayo ngoba siyombona njengoba enjalo ngoba phela lento in spirit siyiyo amen bathandekayo njengoba enjalo noma ungavuka senuthi ngiwuye umntwana kaNkulunkulu athi uthi usathana uthi ngingumntwana kaNkulunkulu bakhuluma umsebenzi uthi kodwa mina ngumntwana kaNkulunkulu amen bathanda noma ungayivalele egarage ufara makunomsindo ngaye entabeni amen bathanda angithi sisaye entabeni kathi savuma izolo sesiyodicela mhlawumbe umsindo yabona ukuthi hayi lento ifuna ukungcinezela uhambe uyodicela lapha entabeni futhi ngingumntwana kaNkulunkulu ngojabula uthi futhi nginguye ngiyaqiniseka angazi ukuthi iyozala ngomuntu amen uthi mhlawumbe lesimo kuyokwenzekani kodwa ngiwuye enomhlayo vele ngiyofana naye amen ukuthi kanjani ngiyombona njengoba enjalo uqobo amen bathandeka in every situation mangabikho into esusa ifocus amen bathandeka njengoba izithi sibhekile kuKristu kuma Hebrew emqalisi nomphethiso khona yiloko siyikho amen bathandeka ngoba thina asizalanga ngentando yendoda amen bathandeka kodwa sizalwe ngomoya inkosi umusani musise uthi bonke abanaleli themba kuKristu bayazihlambulula njengalokho ehlanzekile amen bathandeka uhlanzekile nawe uhlanzekile ngoba ubuye amen bathandeka uhlanzekile ngoba ubuye amen bathandeka noma ngafika into ethi wena ungcolile wena uthi ngihlanzekile ngoba ngikuKristu ngoba ngikuye nami ngihlanzekile amen bathandeka lapha ngihamba khona ngihlanzekile amen ama mistake engiwenzayo awashithi ukuthi ngihlanzekile amen bathandeka ukugula okungivakashelayo ithi uthi umpostoli awusuyi umuntu ogulayo kodwa wena umuntu ozama ukugulisa usathane ukuthi kuzama ukungigulisa akungishintsha ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu mina ngazi ukuthi ngemvelo kaKristu ngiphilisiwe ukuthi nabantwana basejele mina ngazi ukuthi abantwana bami bayoba ngabafundi bethu that's why lithi bayoba amen bathandeka angathi liyazi ukuthi manje abekho because abekho njalo kodwa bayoba ngabafundi mawuvuka ekuseni ngimfundisi ngimbiza ngomfundisi amen bathandeka injalo kusho kusani ngithi kwenze njani mfundisi awusasuye yini umfundisi manje yabona ukuthi kunento efisana nayo nangaphakathi ukuthi ngathi angisuye nguye amen thanda lokho amen bathandeka uthi nguye ngithi yes njengoba esho yena sizobona amen bathandeka ukuloko ya confess nami ngiyasho bangizoqala nje ngimthethise ngithi kanti asasuye yini umfundisi ngiwuye yabona ukuthi uyabona ukuthi lento noma ngabe khona lento efuna ukuyiphikisa kodwa manje uNkulunkulu wethu namandla amen ubuye vele amen bathandekayo bathandekayo uNkulunkulu umusa wakhe wenza izinto uningi ubufakazi engizwile bakhona abazana ukuthi ngangihlala kaMamsini lo kamfundisi abenathandekayo basembalenhle labazana beGreece engayithola ngabo abantwana badlule ngalomunye ngasiswana umsindisiwe but nje badale attitude angazi ukuthi njani amen bathandeka ngisasekhaya
sometimes ngike ngidabuthinyana ukufakaza abantu bathandekayo benginalo ukuthi okay ngilikhoti vele ngoba angithi siyazi ukuthi indlela esiqhubula ngayo but lo bengihlala naye la ngaphandle umfana wakhe bekuroom lakhe kube bathroom kube room yami we were very close so walimala ngelo manje indaba yakhona wakwele indaba yelo yokuthi mina angeke ngibe nomama nobaba abazalwane bazobethi hayi uba naye ekhaya wena bakuphonselele wena mawuthi ufuna isikhathi enkonzweni uthola ukuthi mawufika ekhaya abazalwane sebenkulindile yonke into yakhe isenkonzweni mase kumele azom-athenda esikoleni bathandekayo ibalulekile indaba yabantwana angazi ukuthi wayivuka but exinisho ngoba uyavuka bengekho engqondweni yami mina ngendlela wayithi mayikhuluma ngibone ngathi selfish because I can see ukuthi uma msiko nobaba msiko bayabathanda abantwana babo so ukuthi ubaba msiko wagula bathanda yena ngenxelo kodwa nje labantwana balimala especially ngomfana walimala ngalendlela ukuthi akeze esikolweni umama akeze esikolweni ubaba makungasamthini ubaba vele uyashumela akekho kodwa umama makungasamthini mina ngibona ngathi selfish because bamezela yonke into ngiyabona ukuthi they are well educated bafundise ey'koleni zabelungu angithi na we don't understand this ngelinanga umpostoli ayibeka le ndaba ngoba ngiya-encourage ukulalela ama-clip nami amen kwesinye isikhathi okunye usuke ungazi but the more ulalela uyaphenduleka lokhu uphendula umbuzo nawo namhlanje nakusasa uyalalela ukhuluma ngokuthi abobaba kubalulekile ukuthi babe close nabantwana babo balwele ubudlelwane nabantwana babo noma esikoleni emsebenzini ubhala ukuthi nabantwana bangabo usuke ubalela lokho ukuthi if kuna-something wabekisa mangabazali bazokhumbula wabekisa ngokuthi omunye umlungu ngazokuba besebenza naye walwa bebeka i-meeting yakhathi ukuthi ngathi angeke umntana azodlala wamtshela ukuthi angilapho babathe kuzokwenza njani wathatha ibheki yakhe waphuma wathi bazosalela ubona wabekisa nendaba ukuthi amaphara lawo abantu laba abathandekayo abangekho right mostly ifana fika engekho the tribe wena ungabona kuncane sengayicabanga the way engangimjaja lo siyabonga the way ngangibona abathandekayo abazali bakhe bemthanda so but mase ichazwa ngalendlela ichazwa ngayo okay kuyenza something if ngempela ungekho njengalabo basebenza ekudeni try to ukuthi osekhaya umgqugquzele balokhu bekumsendela ukuthi ngicela uye kumntanami asho ukuthi ngithungele umama wakho ukuthi ngizomukela kulezi zinto lezo abantu bathandekayo ngoba kuye kuye-create something and ku-create inzondo uba mzulubathandekayo the way ayibeka ngayo ngabona ukuthi besivele besilahlekile nje uma besithi siyakholwa besidukile bathandekayo angazi ngizothini besiduke kakhulu ilo bathandekayo i-bondage enkulu kakhulu ngalendlela yokuthi ingaxabanisa nefamily ngisebenza bathandekayo ngikho lapho ngisethando laNkulunkulu ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu amen bathandekayo futhi umuye that's why bese lithi awake sin not amen bathandekayo bese thina lesasikhathi besiqala ngo-sin not uthola ukuthi we are not awake so ukuthi abantu abasindiswanga bazofika la umuntu simbone ngendlela agqoke ngayo sendeminyaka bese siyamthatha simbeka phambili kanti umuntu azange amamukele uJesu mawuthi abheka iy'thelo soyabona ukuthi singasho nje ukuthi abazalwane banje but mawuthi uyabheka khona bangazange bamamukele bathandekayo ubona ngeqila kwenhliziyo ukuthi man something is missing azange ahlangane nothando wahlangana nokuthi ngiyabathanda ngoba thina emakhaya sigqoka kanjena siyahlonipheka akusi-wrong ukuhlonipheka nokugqoka kahle uhlonipheke but akumelanga kube yikho okuhamba phambili ukudlula izwi amen bathandekayo basekugcizelela lezo zinto that's why yibo labantu lithi zibangene ngesinyelelo amen bathandekayo babone sebegcwele la sesibona ngey'thela ukuthi hayi mani kahle kahle babanye azange nje bekhona abanye bashumayelana nokubathi abanye azange nje bekhona bafohla kusho ukuthi lo ungafika uthwele oqoka ngendlela bafuna ngayo kwenze yonke umkhuba bapraiser lokugqoka ukuthi-ke kunjani kosomusabani kusisi enhliziyo nami ngaloko bathandekayo ukuthi
bekuthando laNkulunkulu ngoba ungumntwana kaNkulunkulu lo thando lo uNkulunkulu aveze ku liveze abantwana bakho ukuthi libonakala because umuzabani balinga influenceki izenzo zabo vele bona basazi abanye ayikambuleki lento but through you amen bathandekayo bazobona lento ukuthi yeyimali uNkulunkulu mkhulu na luveze lo thando ngiyakhumbula uChief parakhuluma ngokuthi bathandekayo ngisakhumbula igama lakhe lo focus on the family ku radio pulpit bengijwayele ukuyilalela radio pulpit ngaleso sikhathi bathi wayeshumayela othi engcono ngiyobuyela emuva because ekhaya kuyabheda amen because umsana wabona ukuthi angeke ngihambe ifamily yami ingahambi because wabona ukuthi mhlambe kusekulimaleke kakhulu mhlawumbe uyezwe lokuthi lokhu uyahamba awumnakanga yini but ubuya kwakhe yaqoqeka uthando labonakala so nje bathandekayo sihamba nabo namafamily esiyadeclare kodwa bese singavumeli ukuthi babezokusihambe nabo ngathi asi-understand ukuthi phela wena umntwana kaNkulunkulu yenza njengoba izwi lisho amen ngoba uwuye awusayi esihogweni sasinto esistressa la ukuthi ungabe ngiyongena ingabe ngengene phela leso sikhathi inkinga sethu kwakuyilezo ukuthi ngizongena ngane mase wamukele akusekulahla amen but manje sesila ihambeni ukuthi umntwana kaNkulunkulu regardless of the situation amen bathandekayo manje lithi bonke abanaleli themba uKristu bazihlambulula njengaloko ehlanzekile amen bathandekayo so indaba mesekutheni umama sibathandekayo wasend message wangifonela wangitshela wathi cishe besenzela nama voice note ukuthi umfana kasadeni beka wayedema nensamo ubona ukuthi ithemba lakhe lokugcina futhi akasakubona okunye because beyimnika icomfort ngalendlela ukuthi ubekutshela kahle ukuthi it's healthy yabona lento lebayenza emabevikela sebe addicted ukuthi it's healthy in ngamehla amnyama bengingamboni enyeka bathandekayo yazi nasana umusa uNkulunkulu usho ukuthi nawe lesimo sibonayo kuzokwenza bengingamboni bekayipraise phambi kwami uza ukuthi yazi sometimes utry by always ukuthi abone uzongitshela sisiphinda bayakuthanda futhi awufanele abazanele laba akuncoma ebakathi comfort yami athi this bobona ukuthi labantu bengafaka nethathu ilabantu labo bokuthi nje ikuye yo bathandekayo yazi lo ntombazana uyakholwa yena but unale ukuthi akafuna ukusebenza so isituation yasekhaya bathandekayo sometimes masikhuluma nje ivalwe igrace ngasho njalo but masingena deep yabona ukuthi abasizakali man kodwa sibonkulunkulu ukuthi wangula nomusa wakhe ukuthi bese kumthanda nje ukuthi naye wababiza abantwana bakhe waxolisa because wabona ukuthi ziningi izinto waxolisa ukuthi hayi manje uthola umusa kwabanje but naloko I think bese ngithi nje lento engishoyo ukuthi ungayeke ukuthi ngimuye umntwana kaNkulunkulu kuzoba khona vele izinto ezi-opposite ezifuna ukuthi bese uthi but let's issue Chief Paro let's esezwini yizo nje yabona wena phikelela ukukhuluma izwi isimo singavuma ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu wetshela ukuthi lo wena angafuna ukusebenza utholile learnership ngiyamthemba uNkulunkulu noseba uyelile ukubhema yo bathandekayo ngoba yazi ngabona nje ukuthi there's nothing impossible bathandekayo it's just that makusenzeka ubuye uthi ayibazana nawo ubuye benza lula ngoba bengekho Kristu mangabe sometimes sibhekane nawe amen but uNkulunkulu nje uyayenza lo angazi baza ngabatshela ukuthi nosandi kuyasebenza because musabantu kusiza sahlala ekhaya uhlala enquthu umuhle bathandekayo kumele sibe group nomama ethi sizomthola ekhaya futhi nganganakanga unyo uphakamisa isandla sicela emotweni ngimumama unyo ngithi yoba lo mbingelela kuthemba obusandile it's abeboni because alethi wena bayaphalanyana nje bafuna ukugeza la muhle amen yazi yabona bathandekayo thina asiyukushikashikela izinto futhi temnandi thina sashikashika amen bathandekayo senkhotha nje ngokwethu futhi there's nothing ozoyenza bathandekayo just confess the way libe la ingqondweni yakho isimo sivuma singavumi so mangithola lobufakazi nami ngiya-encourage-ke that's why ngibusho ukuthi kungenzeka ukuthi nawe kunesimo either sekhaya nobe singabhekana even efamily
izinto ezenzeka njengabantwana baNkulunkulu sesithanda ukuthi nabo uNkulunkulu wethu bamamukele. Kodwa let's keep on confessing ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu and nginindlela yami yokuhlambulula kusasilo kuphela ukuvuma izolo ukuthi ngizongena yini thina sesizezulwini because sesideclare izinto in the esisezulwini usathane ula ngaphansi kwenyawo zethu amen bathandekayo. So thina njengoba sisezulwini sikhuluma okwasezulwini asakhuluma okwasemhlabeni because ukusamayithi uyabona nje nosisihleki sithi iproject iphelile ngoba waconfess ukuthi akunamuntu ozohamba mina ngisebenzi ngakapheli iproject amen bathandekayo. Uyazi ukuthi lezi zinto siconfessayo uNkulunkulu always make a way. Uyayenza indlela empilweni zethu masingalathi themba singiyaya nje enkonzweni iya nje enkonzweni noma usekhaya noma uyiwani ngoba bese sikhathi khona into engadiscourage uqhamuka nje umuntu avela athi wazowadangala asho into enegative asikho nesidingo mhlawumbe sokuthi uzuphendule kabi uyathi uba uNkulunkulu namamusa azinanyaphila umntwana kaNkulunkulu bathi hayi wazowaqhakamisa ngakuthi hayi umntwana kaNkulunkulu nawe ngamthatha umenzo wami akudingi ukuthi kwenzeke lutho ngoba sometimes nje ukuthi uyazizwa uba nale ngempela ukuthi nje yabona sometimes spirit bathandanayo siba high ufike nje into umuntu amen kwazi mama sathonje kahle ngoba soyaqana base second born yami izoba bonke hamba kahle mama lo waseshuneni konke hamba kahle ngoba indaba wayibika lapho efanele khona wayene yangu uyibika endaweni wrong abezathandeka wayibika endaweni wrong so ubuye ngumntwana kaNkulunkulu kulesimo osibhekile lesinjanjani wena ubheka umqalisi nomprofessor khola uhlambulule la engqondweni yakho ucela izilogcina bathana eColossians 1 verse 11 to 14. Amen. Sinicelela ukuba niqine emandleni onke anipha wona ngenkazimulo yobukhosi bakhe nikwazi ukuqinisela nibekezele kukho konke thokozani amen bathandekayo bekezelani kukho konke nithokoze intokozo bathandekayo ekuthiwa yijoy so kukho konke kufanele thina sithokoze nakulezimo lezi ukuthi mhlawumbe ihappiness iyaphela ngokwesikhashana or ngale kodwa ijoy asithokoze because siyazazi amen bathandekayo njengoba ngithi singabantwana baNkulunkulu siyazazi kulezo zinto esibekezelile kuzo ukuthi singabantwana baNkulunkulu. Nibonge uyise owanenza nafanela isabelo sefa elilondozelwe abangcwele embusweni wokukhanya amen bathandekayo. Masibonge ngoba sabelwe ifa nawe kwabelifa amen bathandekayo lilondoloziwe abangcwele embusweni wokukhanya amen. Lithi wasophula emandleni obumnyama wasingenisa embusweni ndodana yakho ethandekayo iyona esihlengwa ngayo sithethelelwe izono zethu sihlengiwe bathandekayo that's why singabantwana baNkulunkulu sithethelelwe izono sinesabelo sefa so there's no need to worry anymore ebekezele kwethu singabantwana baNkulunkulu afuna ukuyona inkosi kusabusisi singabantwana baNkulunkulu futhi siyibo inkosi kusabusisi amen.